mnandi nje uyivukele ekseni ufika umjida mayifika lo mjida lona ngitshela ukuthi angibuza ukuthi ngiyayifuna na imali umjida wakho vele umjida wami vele uthi awuphela mfethu uyazi nje athi hayi kunelinye time lana elithele izosinika umsebenzi hayi ngempela ayisambe ngempela sifike kuba leli time hayi lisithathe lesi time lisenzele ukudla sithengele nalezi zidlo zethu hayi kube mnandi kwenje bese ngingenwe emotweni emoto yakhona ile nezinsimbi yabo nokulayisha imfuyo masifika endaweni eyihlane eyigelo hayi afika athi lo baba lona ke asizama ukuthi sithole imbuzi noma ezothu qale lapho ke indaba uyonebisa imfuyo kanti qale lapho ke indaba uthi hawu kanti sizontshontshiswa la kube yikona ukuthi ke phela njengoba ubona uwedwa ninodwa lana abanye abantu ningababoni usube utshela ukuthi hayi vela kho umuntu osibonayo sekhaya siyawenza lo msebenzi hayi ngempela sikhuphe le imbuzi kwavuka umsuthu hayi umsuthu kwavuka inqwa kusho ukuthi kulo ndawo kahle kahle lo baba bengaqali ukuyoshaya kuyona ngiyontshontshiswa abantu base bemcathamele wayesegadiwe vele ngempela wathi sathi lesiqhamuka khona sithi siyayifaka emotweni ayaqhamuka inqwaba yabesuthu qhamuka yabesuthu aqhamuka umphakathi inqwaba sahanqwa sabanjwa ayisashi isibhaxo lapho shawa lapho shawa ngayo yonke into icabangayo akekho umuntu ozokulamulela naye lo baba uyashawa kwawuyena uyashawa angazi amaphoyisa aqhamuka kanjani angazi futhi ngempela ukuthi amaphoyisa aqhamuka kanjani usuthandazela iveni manishawa hayi vele usufisa ukuthi lento hleze uyibalekela ukuthi hey icala ngiyalibalekela kodwa usuku evenini usingenela wena into okukhombisa ngempela yathi mayiqhamuka iveni mina engasivuli isicapha kodwa isithintanga isicapha ngisho phakathi nakhona sengisho phakathi nje sengiyayiphonza nalabo abanye sesiyasho ke thina ukuthi hayi umuntu osiholele kulento ulo baba kodwa ke phela ubengasikhombanga ngaspam siqale nje sabonisana kwase kuvunyelwana ngokuthi akenziwe kanje hayi umuntu wathathwe ke lapha siwe esibhedlela fike umuntu esibhedlela atishwe enziwe yonke into qede lapha hayi sibuyele emakhaya icala anil-attend hayi zange balivule icala ngoba babesilimazile saba nenhlanhla futhi ngoba phela uyafa nokufa emfuyweni uweba imfuyo akuyona indlalo ucekela phansi imvelo sibuyele emakhaya ngoba yabo ibhadi liyakwazi kuthi mhlawumbe ngosuku lesithathu ngolesithathu kuba lento yenzeka kulesihlanu kwangumgqibelo sisibhedlela kwayisonto kwathi Monday kuzofika umzala wami futhi umzala wami angitshela ukuthi hayi kunentombi ayitholile ngoba umuntu yabona umuntu uyakwazi ukuplanela omunye umuntu kuye ngokuthi wena uthatheka kanjani ucabanga kanjani angitshela ukuthi kunentombi ayitholile kwesinye isigodi esiseduze ngasekhaya kodwa manje le ntombi lena ihlala nomngani wayo kuzomela sikwazi ukuthi siye mama lethanyana hayi ngivume-ke nami ukuthi hayi phela mayihlala nomngani wayo shuthi mina ngizoya kumngani wayo hayi kumele siye iphasi uzophaselwa ngiyaphaselwa phela mina kumele siye hayi ngempela mfethu sisuke sihambe sishaye leso sikhathi sisuke sigeze sibe bahle sihambe siye khona yewani masifika umuntu uyongigqekezisa imkhukhu yabantu shuthi labantu laba uyazi ukuthi bayasebenza
ngalezi ikhathi zasebusuku abanye bama security abanye baseyinkampanini ngalezi ikhathi basuke sebengekho hey kanti phela ngeke uze wenza into uyitshela ukuthi wena ungayitshela ukuthi awubona kanti hey khona lo bonayo ngeke ungabona angempela sithi ngempela masifika lapha ya usengitshela ke manje ngoba sengibuza nami ukuthi kahle kanti indoda lo mze siyakuona uwazi siyangitshela ukuthi hayi mfowethu yazini kahle kahle lana ukuze nje sifuke nathi sinemali yethu yokubhema kunomunye umalume ohlala lapha ya kulo mkhukhulwana so manje unamakhompyutha lo malume sikathola lamakhompyutha lawaya nama-ayini namaketelo ney'tofu namabhodwe singavuka nje ekuseni sikwazi ukuthi hayi sibe nayo nathi into yethu esizobamba ngayo umoya hayi nami ngoba phela ngiyantashiyinga nginalutho futhi ngibona ukuthi hayi cha ndoda hayi ucabangile yabo asiye khona hayi sangena ngisatishiwe lapho sangena isemanzi ingozi isemanzi nte sangena lapho ukuthi phakathi sithole ilokhuzana suitcase elikhulu hayi ngempela kusho ubekabone useke weza lakuqala wabheka ukuthi okay hamba njani khona hayi ngempela ama laptop abekhuluma ngayo siwathola u2 sithola ama-ayini amabhodwe amaketele hayi kube sharp kube moja sibaleke samba sathi nje la siqala siphumela khona ku-freeway angazi umphakathi wasuzwe ngathi ngezwa kukhala impempe nje hey khala impempe ngokunganaki-ke phela ngoba phela wazi kanti impempe le thishiswana ngayo le mpempe le ukuthi nabo shithi abantu bazoya eduze wala kukhala khona le mpempe lo kukhalisa impempe yena obonile ukuthi bangakiphi lapho hey ayempela lapho sayishawa hey lapho kwagcina sekugaxela ngisho abazali bami ngoba manje lo baba walaphana bamfonela wabuya wasithatha wasikhuleka hey ayisashawa ngalendlela ewukuthi ngathi mangithola ithuba ukuthi nami yaphunyuka kanjani le nto ihamba ngazi ngathi ngingena ekhaya kanti angingena ekhaya sengididekile manje induku izikudidinga hayi yadidana induku sengiyimoshele ngisho ngeke ungayimosheli uma ubhema mawuzoshawa nje kahle ungakabhemi hey ngeke ungayimosheli yini ama-break asuke senankengane phela asuke abanjwe iyona lento ewabambayo hey futhi manje uma ungayitholile hayi cha konke ngoba kangangoba ngisho uphila ungashayiwe mawuphisa umchamo mawuzogolozela uzokhipha sowukhipha ngenye indlela hey hayi ngempela ngathi lapho ngithi ngingena ekhaya kanti sengingena kamakhelwane abezwani nasekhaya hey kwaba yenye into lapho sengingena necapha ngiqala ngiphakathi hawu ngekamakhelwane hawu sengazi ukuthi manje mina ngumuntu ozohlasela wabona sebebona ngequlu labantu liza futhi abangeki labantu bangijaha one way istory futhi saphinde saba sede kwabangazi ukuthi mina manje ngizocekela phansi umuzi walana vele laba basekhaya bezwane nabalana hey ayikafika ubaba lapho phinde futhi lo baba wasibamba bese sikhulekayo manje ngamaketanga anokhiye hey wasibamba kahle wasihambisa wasisa kwakhe masifika kwakhe wasikhuleka unemoto eyivan leli van lakhe linale nsimbi lezeyila ngaphandle wasikhuleka kuzona qhafa sakwazi-ke manje unyakazi wazothini wazothi ufuna 5,000 sekungena abazali enkingeni-ke manje nehlazo liyangena ngalana
nabazali sibafaka enkingeni bayastresseka amacala angena ngokulandelana maningi through ihunga ayi ngempela yazi umuntu lapho yabo ngalelo langa kangiqala mina ukubona liduma ngale yandlela laliduma ngayo izulu nanihamba nanihamba lanifa sasa lalizosilana liduma lapho sisikhulekiwe la mhlawumbe ikhathi 11 ebusuku useyilalele lo baba lapha ya hey basazama basekhaya impilo vele ke ngeke ngithi hayi impilo ibiyinhle ekhaya ngasho nje ukuthi bokuyihlanganiselwa isimo asibe singesihle usulethe enye inkinga futhi manje nami futhi manje sengilethe enye inkinga sithi manje sekuthathwa le mali ebekumele kube yokudla kube yiyona ke esekuphinde kuedwa ngayo ezinye izikweleti kusinda umphefumulo wami yayibona ayi impela ngaloko ngizwe kuthiwa hayi bayazama ngoba sawuhlala laphayana mina ke ngawuhlala u3 days lokhu yena ungithathile ngakusasa la liduma khona ngakusasa kwakhona bafika bakubo bamkhipha ngasala ngeke ila ngaqala khona ngabona ukuthi yabona umngani uyinkinga la yabo manje ngifakwe umngani la kodwa manje sengisele ngedwa hayi ngabekezela laphela leli lwesibili usuku bayakuphakela nobula angidli angiphuzi manzi manje lo baba uyadlula kubuka nje angibuka nje nenhliziyo hayi baba ubuthi uma uxabana naye make wakukhomba wathi hey ngangijwayeli kabi xixeza amagwebu manje hey kushuthi kunezinto ayisebenzisayo ayipheleke lo lwesibili usuku ngene kwelesithathu kwathi lapha yabo 4 ntambama hayi ngibone sekufike ilokhuzana ioledi shithi time alithumele ioledi ngoba lona lifuna ukuthi nje lize lingibone ayi yazi abantu besifazana ukuthi bayakwazi ukuthi amaphutha wethu seyingane bawapholise bangawavezi obaba hayi ngempela afika ngikhiphe laphayana ayikhiphe le mali qalwe enkosini inkosi landa isibonda kube ibona ukuthi ibona abantu abazohlukaniselana ngale mali naye nomnikazi ayisikhishwe ke lapho ke ngikhishwe ngale mali ngoduke ngekhaya mangifika ekhaya sengisenkingeni ke manje ke arosto ila sengimosha khona ke manje la ekhaya okay mfowethu ubalule lapha izinto ngicabanga ukuthi sezizezambili waye abantu behlale bethatha wena mabe uganga ungazi wena angithi oqala bathatha bontshontshisa izimbuzo awungazi kangazi bakuthatha lokwesibili kuyontshontshwa kuthiwa ke entombini ubungazi wena wedwa unabhadilini kwenziwa yini beze bequmbe wena kanje uma ungatshela umbukelo sekhaya ya phela angithi kuyenzeka endaweni uyayazi ukuthi indawo nendawo zinezigebengu zakhona indawo nendawo zineyiclever bakhona nezilima zakhona nenhlanya zakhona futhi nami bengiyane ngithi mangibukeka ngisakhula nangendlela nje bengikade ngiyimpantsula ngayo futhi umuntu bevesana abone kalulu ukuthi hayi cha mangase ngitshela ukuzana usiyani kulento lengiyicabangayo uyena umuntu engingakwazi ukuthi ngiyenze naye umunye umuntu mhlambe umuntu ongavesana ikhulu okwesinye isikhathi mhlambe mina onebhadi angazi phela ngenzeka ukuthi mina nje ngilandelwa abantu abanebhadi ngoba phela even ngoba phela thina angithi besisemakhaya omunye umuntu mayisuka
edrobheni emakhaya efike ethola ukuthi okay nami ngisemakhaya ngisuka edrobheni usenalo ulwazi lokuthi ngiyibhema lento so maye ngeke azathatha omunye umuntu osemakhaya ongashawa warosto uzofuna uthatha lo mntwana inkinga yakhe mina lo azi ukuthi sinenkinga efanayo so mayise ngitshela lento esengichazela ngeke ngize nginqabe because vele ngiyifuna nayo into i-weakness yomuntu obhemayo uyayidinga imali uyayidinga okay bafo nguze ubalula ukuthi le ndoda eyakuthatha niyontshontsha ama laptop umuntu oyenolwazi noma oweke wabona ukuthi lezi zinto ikhona lapha kumbukelo sekhaya cause ababukeli banithatha njengabantu uyakwazi ukuthi akubize ezothi centa igceke la ekhaya akuthume ukuze akunike leyo mali ukuze mhlawumbe ungantshontsha ubungozi bokusondeza iphara eduze kwakho bungakanani hayi maye ukuthi liyakwazi ukuthi libuye futhi liyotshela abantu ukuzontshontsha lapha elisizakala khona hayi ngingasho mina ngithi nje ngingananazi angikunanazi lokho ukusondeza iphara eduze kwakho kakhulukazi emzini hayi kuyinkinga ningasondelana nje makuthiwa isemgaqweni ikephi kodwa masozolisondeza uzolifaka egcekeni already lizokulalisela kuba ngazuthi nje yonke into ihamba kahle kodwa ekugcineni liseliyazi ukuthi lapha ya iphara malibona ifoni libona imali malibona i-TV libona imali malibona i-ayina libona imali malibona amabhodwe libona imali lamabhodwe lawa hayi ngingabhema ngawathatha ngamabhodwe ngadayisa imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyobhema kodwa ke kuyinkinga ngoba ke abanye bethu asifani bakhona futhi abakwenza abayishaya imisebenzi yabantu abangabi nankinga kodwa kona uyikona ukuthi funakale ngaso sonke isikhathi hleze uqwashile ukuthi hey lo muntu lo angimlethe la phela thina asisafani nabantu kahle straight sesinobulwane phakathi yabo balendo yabo phela makukhona into ezokurula empilweni ukuthi kumele ungithole kungcono utshwala ngcono insangu nalezi ezinye izinto kodwa yabo la kawunga yabo makhulunywa ngombulalazi wona mbulalazi weke lona ke shakwasana unamakhehla abhemayo umuntu omdala othi mawumbuka ungathi uhlangana naye emgaqweni umthobela uthi baba kanti ubhema ihunga yezwa lona ngisho noma ngathiwa unemali kangakanani mina ngikhuluma nje nawe kunomunye bekade eyiphoyisa la SAP silala naye lapha eBridge lo okuthiwa wayiqala ngokuyitesta ngoba nakade eyiphuca abantu vele sonke uzungene kulento iqala ngokuyitest uyanuthi hayi awungitestisi ngoba nami nje emngeneni kwami kuyona kwafika umunye umfana oyisihlobo nami kangisePantown ngisasebenza afika umunye umfana wathi lo mfana lona hawu mfethu mina sengabhema enye into ke ngithi mina hayi anginandaba nalento yakho ngiyibhemela inkantini kodwa lento yakho uzoloku ihlikihle lana ikuthathe ivuvuzele mase ibhema ngimbone selala kamnandi yabo econsa siyaconsa phela manje ngithi simshayile hayi ngalangane lithize ngathi mina hayi wena ukubhema uqala ususebenza siqalise ngisebenza okay sithathe siyibuyisele emuva umbukelo sekhaya uyongixolela nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba awulalela umuntu omemeza ngathi yakhala yalile uthi igula lika Jama lichithekile awunina bakambudu bomva ngisezokuba mude bafo awubingelela ababukele ekhaya ubazisa ukuthi umfoka bani lona ufunde pha amabanga phansi wawafunda pha amabanga aphakeme inhlalo ibinjani ekhaya njengoba ubusuke wasi-highlight ukuthi ekhaya beningathathi intweni kodwa nje besihlanganiswa ukuze kulalwe kudliwe
sifuna mfethu ukubona ukhula noma usathinta lapho usuthinte khona ngoba ezinye izinto ngicabanga ukuthi seziyawenza umqondo sesifuna manje ukwazi ukuthi iphuma kanjani esandleni lento ngoba umuntu futhi oke wasebenza ko Imperial uneindawo okwasebenza kuzona ubukade uwondle ekhaya uyindoda uhloniphekile kodwa manje ngokuhamba kwezinto wagcina umuntu manje oleyidakamizweni nosehlele emgaqweni so awusithathe nje mfethu ijeni yakho kusuka umncane nje ukukhula mfethu up until kufike lapha izinto ezishayisa khona hayi mina ke ngusiyanda Nkosiphindile wakaManci madoda usiyanda Nkosiphindile Manci Nkosiphindile Manci madoda emzimkhulu amabanga phansi ngiwafunde St Michael JS School kuphi lapha isilungu leso hayi ngeke isemakhaya nje straight phaqa kwaNkomuzi New Polish indoda ikhulele emakhaya indoda ize yaze esilungwini ngoba isizoshaya amabanga athe ukuthi futhi ke nje ngisashaya amabanga phansi hayi bengibonakala impela ngumfana nje nabantu impela bencoma ukuthi hayi cha umfana kaSibanibani hayi uhlakaniphile hayi uzele umfana uzele insizwa futhi ke ngokwesimo ke sempilo ke ekhaya ke babona ukuthi hayi futhi mina ngizokwazi ukuthi ngidlondlobalisa ekhaya hayi kwangangoba ngize ngahamba ngawaqeda amabanga phansi ngaya kaphakeme nangona ngingaqedanga ke kwaphakeme ngesimo sempilo hayi ngokuthanda kwami ngesimo uma ungadlalela umbukelo ekhaya kwakwenze njani uma ungadlalela umbukelo ekhaya ngingasho nje ukuthi kwakuyizona izidingo zemfundo zazingishaya ngoba phela lapho sasihlala khona sasarenta nokudla kuyadingakala neincwadi ziyathengwa ne-school fees siyakhokhwa so abazali babengesenawo amandla walokho babenawo amandla ngesikhathi ngisafunda amabanga phansi ngoba izinto zazibiza kancane hayi ngaqhubeka ke lapho mangiphuma ke laphayana kangenza standard 9 thina sasayibiza ngama-standards hayi ngama-grade kangenza 9 ngaphuma ngifonelwa ubamncane ongitshela ukuthi ungitholele umsebenzi lo sebenzi ukhozeni ungitholele umsebenzi la kwa Imperial elokhuzeni Pantown hayi ngempela ngihlanganiselwe imali ekhaya bezama ukuboleka ngigibele ngize ngizofika hayi mangifika lana ePantown hayi ngakusasa avuka bamncane ahambe nami siye khona lapha kwa Imperial hayi bafike ngempela hayi bangithathe bangithathe itoho bathi bazongisayinisa i-contract yaka Ikahenge ewu6 months hayi ngempela ngiqhubeka ngisebenze ngiyishaye le contract iphele mayiphela iphinde ivuselelwe futhi iphinde futhi ngiyishaye uhola malini imali engangiyihola yayinkulu ke kuleya lokhuzana ngoba o9,000 kangisanabo kuleya contract bayishaya yaphela lathi mayiphela okwesibili basebengiregister mase ngiregister ke ayisezofana imali yabe seyehla sengishaya ko 7,000 6,000 kwahamba nami ngacabanga ukuthi umuntu onezidingo kusamele ngilungise nezinto zabazali abashona ukuze izinto zami ziqonde njengoba besuke besha abadala hayi angeke ngizama ukuthi ngenze incwadi hayi ngizenze incwadi zokushayela vele omunye umuntu ongipressurizayo lana yenye induna esebenza khona lana yangitshela ukuthi hayi ama-truck akhona nami ngiyabona o-driver bahlezi befika bebasha bayangena hayi ngiyenze ngempela le license hayi ngenhlanhla yami ngoba inhlanhla benginayo ngiphumelele ngiyithole
zange ngiloko ngenza 10 ngenza 14 yeah ngawuphasi 14 kamnandi ayi wangifaka futhi lo razo kayingadlali ngami wangifaka ngawudriver impela ngishaya uPetritif uML uMpumalanga yabo ijubalala usuhola malini mase udrive ama truck sengishaya 14,000 to 20 ya 14 ngishaya nama slip out kuba 20,000 hayi kuzothi ngalanga thizeni ayizofika omunye umzala wami lapha vele into zokubhema uyazenza angibhemi ngisayimina nje yeah yonke into yami nasekhaya bengibafakela imali ngibanzela nje abakudingayo ngenza sure ukuthi ngiyazi ukuthi mina omdala abangathi mabekhala abakhale kuzwakale bakhala kumina nami ngiyazazi futhi ukuthi kumele ngilibhekelele ekhaya ayikwazi-ke ngokulingeka-ke nanokuthanda izinto phethe imali uthanda izinto phethe imali yazibo ukuthi uyibona umalume kanti hey ukuyibona umalume ekugcineni ekuhambeni kwesikhathi kuyakulimaza akumele mase uphethe imali uyibone ukuthi ukhukhumali kumele ube mncane kakhulu mncane kakhulu unakuqala ngoba imali iyona elimaza ifuture wakho ekugcineni futhi iyona ekhanda ifuture yakho ekhanda ifuture ngoba kwayona le license onayo wayithola ukuthi ube nemali imali nje yabulali yakho ifuna ukuthi kuya ngayo ingqondo yakho uyibheke kahle ukuthi la ikholela khona ikholela kephi hayi ngempela bethu kufike lo mzala wami fike kaloku eyenza lento yakhe gaya ibheme ngimbone thengelele ayikuthi ngalangana thizeni ngobani yebo ngingambiza njengomngani yeah yebo umngani uyalahlekisana ngiphinde ngithi umngani akalahlekisani ngingasho ukuthi umngani uyisibonelo uma uzokwenza okubi ngingasho ukuthi umngani ube isibonelo esibi kuwena hayi ukuthi ukulahlekisile because usuke engakukhombanga ngalutho ukuthi yenza lokhu yeah usuke nawe ukwenza usuke sokucabangile mawukuthi awucabanganga sithi singasho esithi kusuke ungeniswe ubulima yeah bakho ubulima hayi bomunye umuntu ngeniswe ubulima bakho ya nami nje cishe nje ngangena phakathi kwalezo zinto hayi ngithi kwayisho lo mina futhi kuqala mina ngathanda izinto just sishilo ukuthi uma unemali thanda izinto ugcina uba nenkinga yeah hayi ngempela ngathi akangishayise ngashaya nje kwabakabili angiphalazanga kanje hey hayi emveni kokuphalaza vele ngithuke sengiphaphama 6 ekseni sekumele kuvuke nje emsebenzini yenzeka lonto leyo ngithi within 4 days yeah about 4 days kwelesi 5 yaqala khona inkinga 4 days kuba ngaleli langa lesi5 ngaye emsebenzini ngingagezile yabo manje sekuyaqala ke manje yaphazamiseka manje ifuna ukungiveza manje ngoba ngisho ngathi ufihla kangakanani ungabeke ufihle hayi emsebenzini ngingagezile ngibuye ngakusasa ngibuye ngiphethwe isinzemi isizwe lesi ufika nje lo mzala wami nawe siyakujabulela ukuthi ngiyabhema cause angithena akasebenzi yeah uyazi ukuthi nginemali nginokufika lana nanempahla zenkampani yeah you understand nike yena ukuthi akenze njalo eqeda kwenza njalo ethola lento ahamba ayothenga fika
sehleli la ngiyamchazela hey ndoda ngizizwa kahle yazi nje emzimbeni wami angazi kunani athi hayi ungathola lento lena Kuphela yonke into ngaphela nya ngazothi zakube khona lozi ngithi mina sho kanje gida unamanga wena ngoba ufuna ngikuthengele athi hayi awukwenze xa ngimnike ngempela imali hamba ayothenga phakathi nabuye ayenze anginike ngishaye ngibe right nangakusasa kwaba njalo kanti sekungena kwayo athi emva ngoba kuphelanga isikhathi esingakanani into zami zazashabalala kwathi mhlawumbe emva kwesonto qala isipanini ngantshontsha ilokhuzana ngenza umsebenzi ekhaya ngabuya amasenti ngingenawo kahle vele ke mangabe ubhema ngeke uze ubeke ikati negundane azizwani lezo zinto ngeke uze ubeke inyama umuntu uyazi ethanda inyama inyama nebhubesi uzoyidla vele yabo so nje sokudryisa mase kuthiwa ibhubesi hayi ngempela nje phela sisebenza ngalezi zinto lezi ezidayiseka kalula shothi lapho ngishaye yabo ne-assistance yami sintshontshe amasaka enyama awu-3 nempuphu kanti njengoba sithina busy sikhiphe etruckini kunomlungu ngeke ubazi bonke abelungu benkampani kanti kunomlungu ongibonayo asibonayo ashuthe itruck ngeke umvimbe umlungu mayishuthe itruck uze mayishuthe itruck hayi awazi lo hayi impela ayishuthe lezi zinto ayithumelele emuva ngezwe sengizwa ngalo mjida lokuyena wayengigqugquzele ngetruck nge-license sengifonelwa yena sebemtshelile laba abakhulu ukuthi lo muntu wakho lo sibani usenze kanje nazi izithombe zakhe vele angitshela ukuthi lona ndoda bakuthiwa nje khona indlela ocabanga ngayo kumele uvele ungabisabuya la ngoba la bantu labo sebebiza amaphoyisa qale lapho-ke manje lento already isingenile leyo unga isisegazini sengibhema manje sengazuthi ngibhema ugwayi umehluko nje sokuthi ngisalala endlini ngisasebenza hayi ngempela lapho ngithathe itruck ngalibeka ngaselokhuzaneni kunesinye isikole kuthiwa isikole kona ngalishiya ngase-Westmead esigangeni vele liya-tracker ngihamba nje vele bayalibona ukuthi lihambaphi ngifika ngase-Westmead sekusondelene nakhona ngishiya ngangena indlela bafone ngithi mina ngibe nenkinga ngilokukhala nje ngenkinga engekho yabo nje inkinga zokuyitshela ukuthi uyagoqa kanti uyigoqa wena kufika ilanga le-hearing bangibizele kwi-hearing ngingayi usaba uzofica ingalo yomthetho lapho saba manje baphinde futhi bangibizele enye bese ngitshelwa uyena lokuthi angifike ama ngifika laphayana bangitshela ukuthi ngoba manje sebeyabona ukuthi mina ngazothi sekukhona izinto esengizidla ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphilisane ngisebenzisane nabo unaloko angivele nje ngishaya utshani ngase ngibuza imali zami ngoba phela bese ngino-6 years ngisebenza lapha bangitshela ukuthi imali zami bazongikhokhela sizongena kwi-account wathi mina okay ngisayina amaphepha
vele mina emqondweni wami njengaphela sengirulwa ilento sengijabulela wona ukuthi kunale mali engizoyithola iwungedelela iwunga buka nje kucabangisa amanyala kanjani sengijabulela lokho ukuthi angivele nje sengikhohliwe ikusasa ukuthi kusasa kuzoba abantu ababheke wena usukhohliwe isimo sishiye ekhaya lapho uthi ushiye kulanjiwe lapha ekhaya nana lo baba omncane wakho kufaka kulo msebenzi ukufaka ngoba uyasibona isimo lapha ekhaya wayengeke angifake engasiboni isimo kwawuyena akakazi ukuthi sengenze sekwenzeke into ekanje izofika la ngizochaza khona ngokwazi kwakhe ayi impela sishaye lesikhathi sishaye lesikhathi lesi sokuthi kungene imali zami ayizingene hayi mangabe sokuphethe imali-ke nje niwunga ngibhubhuzise angikuboni lokho mina nje ngiyibona nje hayi cha nje ngisawumalume bonke abantu laba abayisebenzi hayi wonke umuntu uyangithokozela lana yabo hayi akekho mina umuntu ongangenza lutho azasho omunye ayabona nje wena hayi akekho umuntu ongakwenza lutho la yabo akukhona nje ukuthintayo hayi umtshele yabo hawu lapho vele yena umuntu ukubheka ukubhema ubheka ukuthi kumele abheme hayi ngoba nake serious ngokuthi ugade impilo yami cha beke esule ukugade yakhe azogade yami usule ukugade impilo yakhe kwazi esule yakhe azokwazi ukugade yami ayempela kuzokufika ekuthenini ke akukho ungapheli kuyahlola awuthi ngicela laba bethula umsindo laba basibanga umsindo ya bafo siphazamiseke lapho khona usuyibhoza manje ngikanti abathi bayagada manje udla imali yokuphuma komsebenzi senginama bodyguard engingawaqashanga hey ahola ngokubhema nje ngokubhema kuphela ayikho enye into ene futhi mangabe sengibheme ngale ndlela lena exakile ngoba phela lento mangabe ungakabi naso isikhathi esiningi uyibhema ushaya lokho okuncane iqulekise bajike bona futhi bathathe yona le mali yami sengiyothi ngiyaphaphama la phaphama ngisenamali hey sekumele bayazi ukuthi vele imali ekhadini ikhona abalithathi ikhadi bathatha imali kuphela ukuzokhiphenya ukuze ngizohamba ngiphinde ngikhiphenya ngoba ngempela ngisho ebusuku ngo-12 ngangivuka ngihambe ngiyithatha ngishone ku-park lane emakwerekwereni laphayana sifike sibheme lento kuthiwa umarokho engalalisani sibheme unga gaxele manje straight vele nami sengiyayibona ukuthi hayi vele manje mangabe sengingasakwazi ukwenza lutho ngaphandle kwalento ngigaxele manje yabo yeah hayi hambe iphele-ke imali le kwaphela iyaphela ngayisekho engenayo iphuma kuphela madoda ngibuye emzimeni madoda hayi ngisuke lapho ithi siphelile uthi ngalangana thizeni hayi kuzofika omunye umzali hayi mina benginganenhlanhla kwa la besihlala khona besilandana ngobuhlobo yeah ngobuhlobo besibagcina nje sesibabaningi uthola ukuthi mhlawumbe sishanaza endaweni eyodwa yeah or sabe sibongwe sisodwa yeah hayi mayisafika-ke phethu lo mfethu lona azongitshela ukuthi hayi kunomsebenzi angitholele wona ya hayi wena ngiyakubona no yeah ukhaliphile ufana nawe njalo ekuseni u5 kumele sivuke yeah abasebenzi endaweni ethile baphatha izinto eziright amafoni amani ucwebe nje bayaphatha yeah ukufaka manje enkunzini ngifaka enkunzini-ke manje hey angithi manje lento lena uyisho isekuseni usho ukuthi sizoyenza ngakusasa ekuseni yeah ayi ngokwami hayi kube ukuthi siyayikhuluma lonto yena uzobuye
sihlangane ngakusasa hayi ngokwami kusuka kwami kangithi nge-Pan Town ngihlangane nomunye umama lapha kwenye indawo engangingayazi nabantu bakhona ngibazi futhi hlangane nomunye umama ngihlangana nalo mama lo ngiyambona uphethe isikhwama inkinga yami ngiqalekile nginalo mqondo wokuthi esikhwameni kukhona imali hayi lo mama lona ngizama ukudidizisana naye mama lethalala isikhwama yabo hayi ngempela umama agcine sidedelele isikhwama ngoba phela uyabazi ubungozi bomuntu osuke ebhema lento eseyifuna imali usuyabonakala ukuthi uyabhema manje hayi manje sengiyabonakala manje sengadayisa ngisho ingubo zami engangikade ngiyithenga ngisasebenza sengiyidayisa u20 rand enye sengithi all star ngiyithenge ngo400 sengiya la umeshek sengifuna iqhuzu la 30 rand elilodwa nawo thothi usuwile nje straight sengiwile ngoba ayiyawisana ngeke ngawo sengiwile nami ngaze ngabona ukuthi hayi ngiwile ke manje uba umncane akakwazi lo kuba yena behlala qama lapha azowayithola khona indaba ilapho khona engabamba lo mama lo angimbamba lo mama kanti uzosidedela isikhwama asale amemeze angithi mina indlela ngizazi zala uthi hayi ushone ngala kanje bangamuzwa nami esememeza hayi ngathi ngezwa ngewele labantu wele vala awu ukubona ukuthi uyabaleka uba lapha yangangazi ngaba nebhadeli isimanga kabi ngibaleka ngiyongena kalo mama angikwazi phela udaleke enkulu yabo phela lo mama njengebeza kanje ngamvimba mina kubo ngapha lapho oya ngakhona wena sengimvimba njenga ememeza emile mina ngibaleka ngibuyela ngala kanti ila eyangakhona ngathi ngiyangena lapha ngizama ukungena egadini embileni kanti bayangibona la ngingena khona ngabe kuthiwa nangu lo muntu engena la wathi mayifika lo mama uzongibamba ujika ungena eyangishawanga kanje lapha shawa phaphama wami ngaphaphama ngisesibhedlela ngikwikhoma hayi ukuthi ngangisehodi ngangikhoma nakhona noma ngiphaphama manje ayitha ngaka hayi bokwenzakalani ayibuye ingqondo ukuthi ayish nje izolo kwenzeke kanje hayi ngigcine futhi ngihlale-ke lapho-ke ngihlale mhlawumbe ngahlala u6 months hayi nokuthi mhlawumbe ngahlala u6 months esibhedlela bekhoma ngathi uma ngiphuma lapho kushuthi babakhona abangibona abangakithi base beyotshena abefamily ukuthi itholakale laphayana ngidilikelwe umphakathi walo ndawo lebengathi ngiganga kuyona hayi ngabona befika hayi mayifika uba mncane hayi wafika wakhala kakhulu uyena ofaka emsebenzini ngavele ngafisa ukufa lapha ngafisela umgodi ucasha ukuthi awu ngisunje hayi bo kanti lento uyiqale nini ithi hayi lento lena akakapheli ngisho 2 months ngiyiqalile akapheli ngisho 2 months kodwa usuyilento eyiyona kwacaca ukuthi iyakudla le plus nawe seyabona izinto engiyigqokile ukuthi hayi mshana bengagqoka kanje hayi bengagqoki kanje ngagqoka into engcole kanje izinto ezidabukile hayi naye ayibonele yena ukuthi hayi onakele hayi azame-ke naye
bonisa laphaya nalaphaya. Ukuthi manje usebonisana mfowethu. Asho ukuthi umuntu mase sewungene ukumbonisa ngisho uthanda mfowethu. Angazenza ngazuthi ubona uze nawe ubonisayo aze nawe akubonisa uje kubona kushaya ngento ewala. Ingane lento enziwa abantu mfowethu uma befikile la mfowethu. Izolo mfowethu ngifica unangu umapholoba mfowethu ulele lapha phandle. Uthi hayi bengithi ngizobheka wena. Ngathi labantu abahambe beyomuntu lapho uzobasiza ngerehab bangaya baqamba manga bathi bayile. Mangifonela le chair oba siyaxhumana nayo ngitshela le chair ukuthi akaze befike. Lapho mfowethu umuntu wakhuluma into ethembisayo. Ngiyamtshela izolo uvuswa yiminelele ngithi ndoda ngiyazi uzongifuna ukudla la ngizokugala ukudla lo kodwa nje manje ngiyagcina ukunika ukudla. Into engifuna uyenze ngifuna uphume lokho edamu zoba mangizokutotosa ngitotosela la ehlathini. Uma ukhuluma namuntu ungathi uyakuzwa kodwa masenza enze enye into. Lento oyishoyo baba. Usuke sitha wena mfethu yabona nje ungangasho ukuthi isiqalekiso ngalendlela ngoba umuntu uyanathi eyiholele ehlathini kodwa azenza ngazuthi enzele wena ngathi ufuna ukubuye wena ufuna ukuthi umthembe. At the same time mayazi ukuthi mhlambe kunemali ozokwazi ukuthi uyikhipha uzothembisa izulu nomhlaba. Gcineni kwalapho phelele emoyeni uzoyibonela wena ukuthi hayi lento abekade ngithembisa yona lo muntu ayikho. So manje mfethu uzokhuluma nobaba omncane wakho kuyena wakufaka emsebenzini mfethu okuyena mfethu olindele ukuthi fuze ngabe impilo yakho ikwelinye izinga ukufica manje ukwenye inkinga mfethu. Angifica mfethu ukungcina kwakhe wangigcineyo ngisayinela kanginemoto engizayoyithatha ngigoduke ngayo special ka Imperial. Wawuyena kumele ngisayinele wangigcina ngalelo langa. I think iyashayisa lapho mfowethu ukuthi ungabusaba seduze nobaba omncane wakho. Hayi inkinga iphutha nje lokuqala kwabe yabona mfethu umuntu ongenayo imentor ngoba imina futhi engenza lokho ngoba mina ngakushuthi ngayibona sengingcono. Imali into esisho ukuthi mokwaphatha imali ngase ngithi mina ngiyashintsha sengiyohlala kwenye indawo. Sengibalekela lo muntu ukuyena kwaphela bengihlala kabamncane engena ngangifuna ukumqambela amanga. Ngithi hayi bamncane bengasangithandi sengimbona ukuthi wenzani bamncane nje bengithatha hezo ingane yakhe kangangoba noma uthola ukuthi ngiyayidlalela ngithi anginamali bekwazi ukuthi akhiphe imali anginene. Ngithi hayi ngiyadlala ngathi hayi sale soyithatha ngoba sengize ngayikhipha. So ke mina kushuthi ke ngokusa kwami ngazi noma ngizothi la ngalahla khona ngalahla ngokuthi ngisuke ekhaya ngithi ngiphumele kuyoyimela kanti kuyoyimela wami kuyoyifaka ehlathini. So nje manje usukhuluma naye mfowethu uvuka kuyikhoma uyakubonisa nawe ungathi uyaboniseka isuka laphi yapi. Phela lapho phetho yilapho nami engaba ngazi ukuthi ngumuntu oboniseka khona wayesengithatha sengiphuma la esibhedlela yabo. Wangithatha sabuyela khona kwakhe. Hayi safike sahlala wangithengela into ekuthiwa yilokhuzana kangayona-ke leyo kuthiwa imethadone. Ngazi kuthiwa lezi izinto ezayisetshenziswa nazo ithemba lokuphila. Hayi leya nto leyana babebhidanisa abantu. Umuntu wayefike ezwe ngemethadone abone ithemba lokuphila libhalwe lezi zinto eziningi zalo zokuthi kwaye yakwazi ukuyeka even iwunga wayesengithengela leyo nto yabo. Sengiyiphuza lento ngiyiphuze lento hayi lutho umehluko. Hayi ebusuku kangizolala vele sengiyazi ngilala phinde kusi beyileso kwathi ngelinye ilanga angamphoxa khona ngempela ke uvukile emsebenzini sengiyabona mina ukuthi hayi lento lena angiphathele yona ayisebenzi. Kase ngithatha izinto zakhe sengibaleka nazo njengoba sengila eThekwini emgaqweni. Ngahamba nje nezinto zakhe kuyimanje akaze sibonane. Bekuyimuphi unyaka 10 years back. Hayi cause ukuthi uhlale la emgaqweni sengibe khona for 10 years.
Lonto leyo into yango 2018. Yebafo kade usebenza ubhekelele ekhaya njengamanje usemgaqweni kuthini kuwe mfowethu? Hayi ngishulele mfowethu phansi kwama-bridge ithuke kuthini ekhanda lakho mfowethu ubuya empilweni enje ngoba abanye abantu mfowethu kunzima ukuthola umsebenzi bafundile bano-grade 12 baya ngisho ama-university but wena uNkulunkulu bekubusisile ukubuka kwami izinto zakho bezizenzekele. Hayi bezizenzakelela mfowethu. Kuye kuthini nje kuwe bafo? Hayi ngiyakhala mfowethu ngiyakhala. Ekhaya isimo sesabanjani sokade uthathele ukuthi usilungise? Isimo saya ngokuba ngcono wena mfowethu ngoba ngazama nokubavulela i-tuck shop ngagcina angengiqamba manga ngithi sasebenza ngagcina besakwazi ukuthi ba-ode bafake ngingazi-ke njengamanje ngoba phela kwesinye isikhathi babekwazi ukuthi badle imali benethemba lokuthi okay ngizothi mangiyifaka bese sebeyabheja nalapha ngingazi-ke njengamanje ukuthi isimo sesabanjani ngoba nami sengavele nje ngaba umuntu wala kodwa nje mina engingase ngithi hey ngiyakufesa mangase nje ngithole nje le ngithiwe imetadone mhlampe impilo yami ngingabuyela ngoba kona-ke isikhathi asipheli asiphelile isikhathi sihlezi sikhona. Like mfowethu ungathini kubantu ngezidakamizwa khona umuntu osebenzayo ungamxwayisa kanjani bafo umuntu ongangeni kule nto ithi ayi uyasebenza noma uyafunda noma usebenzi uneyinkinga ngoba abanye abangena ngeyinkinga ezidakamizweni ziningi izinto ezigcina ifaka umuntu ezidakamizweni. Ungathini kubona mfowethu ngoku-experience yakho? Izidakamizwa yiningi bafethu ziyadakana futhi ngendlela ofisa ngayo. Engakusho nje mina ukuthi ayi ungalingi udidekele ungene ngoba umnyango ongena kwakungamkhulu mase kuthiwa thola ukuphuma ayi ncane kakhulu ukuphuma awu nje ngingakusho ngisho noma ngathiwa-ke mhlawumbe uxakaniseke kangakanani kodwa ungacabangi isinqumo sokuthi uthathe isinqumo sokuthi ubheme iwunga. Mina ngizokhuluma ngewunga ngoba iwunga engiholele ukuthi ngize ngibe la. So khona nezinye izidakamizwa ezikhona njengo-R20K ehlanyisa abantu kungathini uphawu lwakho ngazo? Hayi lezi zidakamizwa njengo-R20K ngiyayibona zona impela zikhona ingenisele futhi bayayibhema abantu bayahlanya futhi abantu kodwa ngibuye ngithi futhi ngibuyele enganeni singcono sona sikuthume. Iwungi no-arrost kuphela kwesidakamizwa esino-arrost kuphela kwesidakamizwa asikho isidakamizwa esino-arrost. Inyawupe heroin inyawupe nje Taiwan iyona impela-ke ekunika inkinga ifuna ukuthi ithole uyathanda awuthandi mawushawe isikhathi sokuthi mhlawumbe kunendlela ophanta ngayo make washawa leso sikhathi ukuthi mhlawumbe mina okay ngo-9 ngiyabhema sakushaya leso sikhathi mhlawumbe imali engakohlangana ayi susenkingeni unguze ukhuluma ukuthi ama-break ugcina ungasenawo sekumele ngisathi ngiyalapho sekumele lapho uphantele endaweni eseduze nalapho uzokwazi ukuthi ukhiphe khona indlu because manje ungathi uyophanda edrobheni sangakuthi uyongena uyogijima ufice nawe uline ukhona ula kufanele ube sesigangeni njengoba thina sabantu abayiphilele ey'gangeni la uzokwazi khona ukuthi hayi uzwe mawuthi ukuthi hayi naku manje ngathi sengizoshawa ithoyilethi ukwazi ukuthi uphuthume khona because amabhreki ayaphela leyanto lena angazi ngathi yakopoloda la ngemuva straight ngoba nje uba nehholo nje la ngemuva lomgodi nje ongangena isandla nje singangena futhi lento iyakudla ngaphakathi lento ngaphakathi iyo lo kokugcine usuthola ukuthi amabhreki awusabe nawo washawa isikhathi sokuthi njengabe ngisho ukuthi ngo-9 makuthiwa mhlawumbe ubhema ngo-9 sakushaya leso sikhathi azi ukuthi usungayithoyilethela noma inini ngendlela eyingozi ngayo eyingozi nje kakhulu nawo ama-take lawa kangangoba phela i-take
uma uyithatha iqhuzu layo leli ulibeka phezu kwenyama ehlaza liphumela ngalo masawuthi uyacabanga ke thina ke mina kodwa angiyibhemi ngithi kodwa abayidlayo abanye ke bayayijova especially bahlanyisayo ilaba abayijovayo ngoba manje umuntu usuke seyifaka direct egazini nabo bakhona ababuye bahlanya abayeshaya ngeshezi kodwa nje special ilaba abayijovayo basho nje ukuthi hayi ezidakamizweni nje akumele ukuthi uma unenkinga ucabanga isidakamizwa isidakamizwa ngeke sikuqedele inkinga yakho ukuthi indlela okuyiqede ukuthi wena uyisolve okoniwe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo ungathi wena uzothatha into engakwazi ukukhuluma uthi dambisa ngayo yona izokugaxelisa more yona izocikela phansi impilo yakho kodwa wena uyibona ngazuthi hayi izinto zama ngazuthi mangike ngashaya lento hayi nekhanda yazi ngiyane ngicabanga nje kamnandi ngeke ngikhohlwe nje lezo zinto lesikhathi ukhohlwa izinto ekumele ngabe uyayilungisa lesikhathi ukhohlwa impilo yakho hayi kuba yakushaya ke baba ke yona hayi ufisa ukusizakala ngani mina engifisa ukusizakala ngako nje ase ngithole noma i-rehab noma i-methadone ngingasayanga i-rehab i-methadone bonke abantu engibathengela ama-methadone bagcwele emgaqweni bapha hayi phela ungafani kwabantu basho nje kona ke masikhuluma ke vele ilanguage yodwa bangitshela kanjalo hayi mawusu uyinikele wara kodwa mfethu ngiyithenga mfethu still umuntu abuyele emgaqweni hey yilapho ke phela kuseke umele ubone khona ukuthi hayi lo muntu lona wayengenzeli yena wayenzela mina kodwa ngiyazi langanathizeni msukwana sekusuka kuyena yokukhumbula wena no bafuthi ake ngithini soyilungisa indaba ye-methadone nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba ulelela umuntu omemeza ngathi yakhala uyalela uthiko lalikajama lichithekile awunina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbeduli nina bentule bande ngodokele kwelakithi kwabhekuzulu madoda ngiyabingelela nina bendlamhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo ngiyabingelela nina bazukulwane bakaphala ngiyabingelela nje onke amakhosi phansi kwandebele phansi eswadini nina bamakhosi etive konke lapho kufinyelela khona lo mbukiso yalo bafowethu noma ngingasanithintanga ngesandla kodwa uma ufika umbukiso lapho ngiyabingelela lapho bafowethu ngibingelela kuyona yonke indawo bonke nje ifunda bakwazi ukuthi bethamele lolu hlelo lethu bafowethu siyayibonga isupport ngiyayibonga isupport bafowethu angazi izandla zedlula ikhanda bafowethu 50,000 wama subscribers bafowethu enzima kabi ukufinyelela ku 50,000 wama subscribers bafowethu ivision engaba nayo ngilele endlini namhlanje isiyenganyelwa abantu abangaphekwa 50,000 Facebook isinabantu abangaphekwa 260,000 so bafowethu ngiyabonga bafowethu wena ungabona ngathi kuncane lento yenzayo kodwa inkulu ngendlela eyisimanga lo muntu ngamunye wathatha isikhathi sakhe ukuthi subscribe akwazi ukuthi abe ingxenye yokubukela lezi inhlelo lokho bafowethu siyakubonga uNkulunkulu anibusise anigcine njalo futhi bafowethu akhusele nezingane zenu kuleli demoni ezizama ukuthi sibhule umlilo walo bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu hayi ukuthi angiboni ngiyabona ngaphandle kwenu Mp TV1 izibi ngaphandle kwenu inini Mp TV1 kahle so bafowethu siyabonga bafowethu siyacela ukuqalayo acindezele subscribe button acindezele nebell ukucindezela wakhe ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi ma content esiyiposayo izoqanqeza ucingo lakho uzothi ke bawungena ngaphakathi uzobusa uyitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke bafowethu siyabonga siyacela abantu bejoin membership sifuna ukuhambela izikole sihambe siyoqwashisa izingane sifuna ukuthengela izingane ama-uniform kodwa ngenxa yokukhula kancane kwe-membership kwenza ukuthi sigcine singakwazi ukuthi sikwenze lokho kodwa ke nje siyabonga laba sebethe bayijoyina bafowethu igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho nasohlangothini lakamandlakazi uma usubuke weze wafika la kusho ukuthi isidla amaningi sakene ngakho ke mina sengincenga